Hamphang asong atumpen Sri Mangala kulat kang puajok kacesong pontu. International Women's Day Catalan. Foreign miligar rong me kar khiram ki linga chai nong ingbo de. WJF volong kamaji aro tumpatir pi ponsi volong kamaji ahi thia long penan ke do piso ke en chirok to kame ki bi pon Kicheng sia phong inter church volleyball tournament kapang cheng Kardom nilibirta than bang thi sami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi live ke lang vera do anaphan kardom pe jiriglo kardom tangte pinya birta lenon ang tonpen arjukonik sina Hamphang asong atumpen Sri Mangala kulat kang puajok kacesong pontu Watumi therepo ni phai troxiar ni kang samapor hot Sri Mangala kulat kang putuga gajok hamphang asong atum puthot kacesong pon Idam tang cikloi jona prang Sri Mangal akulat asopo ni sanjain lapen banghini suarluang bong alam kiang bong nong no karung di anglong arlo peklem horsi raratuma bhang chidibri hijimeme odlang nuwa sai keklema puthak kulat ching hapchek nang koklong Pinpur da make dam tang therepo ni phai phor ni Karbianglong Termas Council pen puthot kula chingpu thuji aphan ahukum pipon thudera jokpi ni hamphang asong atum ning tang samse chipak langsi thur thu paksi ni sanjain akulat puthot kang hap thuji aphan chesong pon Lapu hamphang asong doan kanimje pontu ke Sri Mangala trading license bang puthot pi pontu thede nangji lapen prabjin pen income pon pet khangjang nangji lapen arona tengpen nisanjai na phan insai pami nangji pusi Karbianglong Termas Council phan stame tuning di padopon lasi halapu hamphang asong atumpen akoi ki pipon alam thilenon ang tonpen arjudon sina Manila bang ke organization pensi organization hamphang asong sina Sri Mangala ke pamon dong Ini cuma nanti mai balancing size pin pensi labang aku council pen aku alu isi conclude. Jadi apa sih the first and foremost thing they should have to consult with us. Itu balancing size hamphang asong tu balancing size that apisi laso step ding ni boleh. Laso step ding that adok si pin itu hamphang asong 10 organization. Itu cingrum si dakang si aku lah si manggal han Pagwani pansin itu mana tu lah hamphang asong doan pen kimang mat permanently labang trading license pangkan bek nang pangbar permanently laso bangga shutdown bek nang pu itu hamphang asong pen itu kimang le yong sing ke pada bon labda beng bek nang pu labda ke sanjen pada beng beda only mine justice chok pame mela oh mon bangke justice ke ihina pela sanjen bangke justice molo ki bokain de Nanti langsung ambong council langsung rapun kong kecirap loma. Nasi nilit tum songahin peni punang kok. Nasi ini nilit tum kebang nangkok alam ke bangke nilit tum isi request pen je dak Karbianglong apam Karbianglong society along doji kute respect apang si respect ki jali lo. Nilit tum Insam jin tan si wang lo, insam jin tan si cingki cepang lo, ladak nitum bulus tu je pak kirak kali. Nasi, insam jin pen, labang so, kini adukan setame, alang pun mukang lep king hamu kusin nitum dikuet lo, bangcol lo. Bilis ni nak lah di, ladak lan. Lad, aham pun nanti kubun alam dikelah kubun lo, je council pensi labang so alung, lo lasi yatum si nampan toilo kusin. Setame aprang si ladak ke justice long lang mati. Justice long kami bilang ke laki nang itu anda sini lo. Hamphang asong anda sini lo ke. Lasi itu long lagi bente properly justice pang long pame nang. Both the justice pang long lagi. Kopi justice lo long nang ke. Ape lango. Don kedam agur ke news media long sop lang la so video hai ke viral lo. Oh, labang so video viral lo api la ke ratu he krong lo madi. Kalau kan kene patu ma fancy polis untuk ke naik mah.
mate ho ke klem de ham ke beng nei la isia kuison do mati lo tang de lo ke ne pa kuma hamsi ke me dang sa ya kuma hamsi ne puro sanjen punalo pati jo ke binian theklong le langar je hello tum kimang bang hello je we want justice bang long pam me nei ande lo te justice long pam me lo tang ke la bang ke ni hang alam tam kuma haya be la hello Karbi Anglong di Phupen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. KWJF Volongkomaji aro tumpater pi ponsi Volongkomaji ahithia long penan kedo piso ke en chirok tokame kibipon. Arta kawe penan kedo piso ke en penajok sarkar pen kenep kangnang jumput ampilo la pen arta kawe pen piso ke en penan kedo tum kaching thordun je phan ke sungdo. Pini tharepo ni phainer ke barni perthe adangani marli tum amahang ke thegani pachatong dun si Karbi Anglong Women Justice Forum atum pater pi ponsi dakachatong dun serdi huna song Boro asong la pen prek jama song atum tachatong dun si child marriage awareness mate arta kawe atum piso ke en penan kedo chirok tokame padopon. Bangso mai long chethan pon arta kawe pen penan kedo piso ke en atum ing tonang ko long se arta kawe pen piso ke en penan kedo lote kiviranachi dampon lo adhe apor pe pen oso chepathe pon aok anat kahelo tado la pen kaching thudunji anat aki sungdo kokko lasi kedam tang surhini ratrok a ek sarkar pen pangdak pon tanglo aron karkana bang hem tang samsitame damnang kokko lasi lahai pen churenang ji pusi pachathang pon lapen Karbi atum jutang kaching thang nang aron ta than pon penando that pen koson aperi siching thang nang jima lapen piso and that pen koson aperi siching thang pon nang jima risonim sotum koson aperi si enang jima puta chethan pon Koloni Penlangbo morning tigatha report Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. International Women's Day Catalan. Ini therepo ni phainer ke bani dipu along BJP Mahila Marcha song pen aningkanwang ason si pining lethota International Women's Day talon konthu. Abang sojai megla ke Karbi Anglong arlo amata pregjam so arlo song atum pen bang soara ni pacheton dunsi ini BJP Mahila Marcha song pen tami dipu Joy Singh Doloi auditorium khola longsi bang sojai meg tamam pon. যেতিয়া আমি সদায় আমি মানে ডিমান্ড কৰোঁ যে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে সেইটো আমি ডিমান্ড কৰি থাকোঁ কিন্তু সেই ডিমান্ডটো আমি ডিমাণ্ডহে থাকি গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ডিমাণ্ডটো গভৰ্ণমেণ্টে কয় আমি পাৰ্লিমেণ্টতো লোৱা হৈ গৈছে লোকসভা পাছ কৰা হৈছে লোকসভাত নহয় এই কি কয় ৰাজ্যসভাত পাছ কৰা হৈছে লোকসভাত এতিয়ালৈকে পাছ কৰিব পৰা নাই কিন্তু কিয় এইটো এতিয়ালৈকে মানে সেইটো ষ্টপ কৰিছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই বা পাছ কৰা নাই সেইটো মানে এটা চিন্তা কৰিবলৈ বিষয় আৰু সেইকাৰণে মই আজি সবকে হেপী হোলী আৰু হেপী ইণ্টাৰনেশ্যনেল উমেন্স ডে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ Karbi Anglong di Phupen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. Warren Milik arong ame kar khiram ki linga chainong ingbo det. Ini therepo ni phainer ke barni langparpan Warren Milik arong ame kar khiram ki linga chainong kopi koson penlone ingbo det. Lason si kangbo vega hem phu khiram ki ling penanga pachini dun ke hidi along si ke kokamat ke kokadim pen si avedat pusi nang pachini dun tebok terai ke penang anadim ke chirilo ni tropsi bagdolo ka chiri pon konsita me che theglong le dalo ajok badu le theglong pusita nang pachini vek thala pen komane jong si ke kokadim along pen ki pon to kok pusita kang ho chai nong chini dun pulo te nang cherap dun vek tha pusi pachini no achai nong ejona bangke aki ek ejona bangke aki ar pusi pachini no lasi khiram ki ling penang ka tuthan dun alam thelenon ar dun sina Bisnath kilang doon karena mi cirpar pilo napen hindi nabangso kerangki tempan ke apa yang kibang pot cirpar pilo nasi nili pacini ji abang kelah lo nili dak hidi long si nili
cai si kok lo masih dah hidi pen masih cai tadi job lot thelong de lo masih mana bang yang si lo so cai no thelong perkan te tadi pas ni lo cai no kalar bang ke ejon bang ke ki tapi ejon bang ke akia si kemana bang yang si bang so cai no thelong te nilipan tadi pas ni lo apen trong si natu kijok potan kikok cek long te natu nilipan nang konte mat apen nili ningkang sa nang tempat pinisan nang piji pan nili jisik dolo si nili pas na apen nili men bangke kiram kiling Manja Penomita Timong Pi report Biswanat Karbilai. Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. Iching Siapong Inter-Church Volleyball Tournament Kapang Chengpon. Lakhain Korapon Nilip MSC Constituency Kaparlo Lakhai Si Chokihula Baptist Church Youth Department Atumpen Patir Piponsi Inter-Church Volleyball Tournament Kapang Chengpon. Ini terepo achiklo ni final kebarni pen Inter-Church Volleyball Championship pangchengche aprang Lakhai Si Chokihula Baptist Church Youth Department amai thu Hemson Rongpi pen Bible put por hiponsi mai pangchengpon. Laso along ka chopapon aluhi atuma phan lage Lakhai Si Chokihula Baptist Church Youth Department abidi sir Johaning Tipensi aluhi bachini pon Manpeng aluhi Reverend Benting Teron former Executive Secretary NKBA Nursery Headmaster Chokihula English School Robinson Ronghang Pastor London Baptist Church Lakhai Si Chokihula Baptist Church Pastor Horening Ti Lapen Laso along ke langchari atum Philemon Milik Elias Teron Johaning Ti atum si ke pathu esek langchari dundo Lapen kadu kawe timing korapho atum si ke pathu chepate ponto Laso ke pathu pon lage best of 3 Phong Thom Pen Phong Ni Hai Ponang Ji Pusi Kelang Chari Atum Pen Pachini Pon Lapen opening match ke pathu pon atum Chokihula Baptist Church Team A Lapen Longdon Baptist Church Team A atum si pathu pon pangchengdo Opening match ke pathu ahud Lakhai Si Baptist Church atum ke thek muchora jok best of 3 pen Chokihula Lakhai Si Baptist Church Team A atum pointing korapho match nita long ponsi chepahai pondo Angdung kiti mate final ka pathu ponche ani lage therepo ni phai cap ani si pathu ponpo Mesen Pensi Kejeng Siapong Inter Volleyball Tournament pangchenglo Chokihula Pena Nilson Rongpha report Biswanat Karbilai Tangte pinya birta laan pen sikang tonpon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi